razumiješ? Pa što voli čovjek, voli i dijete, onda ono najbolje na dijete sad. Ja sam tebi rekao, ba čim, bit ćeš, dok sad je iznosila iz frižidera svašta. Čim rodi manje iznosi, znaš. Ma 100%, onda je, dragi su je, ali pol sata gosti, viće, ajde. Moramo ići nešto mi mala kiše, a nije ba, znaš, onda ti sveže ona šumu. Gdje god odeš, zapamti šta će ti raditi. Meni čini da ima temperaturu, ti ne znaš gdje si, odmah leti kući, to je i najjači pol. Znaš, dijete kaj ima nešto, a nema ništa. Ti doješ kaj, eto, spala je. Samo da si tu, znaš. Meni jedno pol godine to sve, i onda ja imao temperaturu, malo ga protrljaju, ovdje spašćujem ga i ne mene više. Kiše kad ti kaj, kašlje. Ma čuješ ti kad kane dijete da si u zenci. Ma one znaju, ba to skanave, ba stari. Onda ti, ma neka te veli, jer zna ona kakve ti temelje imaš, znaš. Ko će te pustit, gdje ćeš? Gdje? 10 puta, mene jednom pit džić, kam ja, evo ti. Moja jakna, moje pantole, bez para, bez cigara, i ti gdje hoćeš, eto. Gdje ću pidu materu, tu sam rekao ne. Pa gdje si tu, ne znam gdje me ko odvede, šta ja znam, gdje na koga ću naići, jebi ga. Boga mi ti kažem, zapamtit ćeš me. Evo je, kaže me šin temperatura, ili uši boli. Ti ne znaš gdje si, gotovo. Poleti kuće, ona sjedi. Čim ti uđeš, ona lezala dotad. Evo kaj ja sad ustala. Hvala, ne mogu ni spavat, a vaspa naš pa vazna, neće rad, boli je kurat, a te nije mi dala. Evo, kaže sad, hvala, nema ništa na ovoj televiziji. Sve što je bilo, od 8 ona je pregledala. Znaš šta meni kaj Benata, ložim kaj po čitav dan. Kaj me evo zamijenit ćemo sajti u podrum, ali prije toga kupi drva, ja ću tebi ložit, gola ćeš hodat. Evo te loženja, ali ne, to je veliko, moje kurac, kako moje čuj. To sam kupio 60 maraka metar drva u Španiji kvadrat, na Ibici stana 60 marki. I nikad neš valjat. Moraš nositi, kaki još trojica je za tebe da nosi. Vidjela sam u one storu, znaš koliko mi se svidilo. To je drugim riječima kupuj, a ti juče uzo jednu, nema veze. Ova, znaš kako bi nam stajala uz ovaj dvosjeć, šta imaš, stajala. I znaš kako je u nje lijepo, pa to je strašno, majke, znaš kako je lijepo. I sad ja, kad kajem odo, kaj hvala Bogu, šta se pomićeš odavde ko gluvo krme, samo pušiš, evo zadimio nas, mi u nas trosoban stan, i odmah sad te tjera, ali sad neću ni ja nigdje, gdje ću u pizdu, gdje sam dobro došao. Doli seni odem, gluho bilo moca, dok ti ispriča priču oko na sudu. Krene od kulna bana, nekad nešto, i svi su mu rahmetli. Što govori, bio onaj rahmetli, Allah mu rahmetli, svi mu izumrli, samo još on ostao. Da ja malo se patam na čega sam došao, lan, ti mene ovako zadržao svašta. Samo ako ti kaže, nešto me ovdje, nešto nije dobro, to je šatrak, znaš. 100%, šta će biti, ba nije njoj 40 godina, 20 godina, znaš kako su radile žene. Trči, nosi plas, sjena i rodila, kaj, zdaj ga malo platni, hajde, jebode. Ne, šatrak, nešto me kaje. A ti odmah možda zovem koga. Nemoj, da se ne bi naš provalila, jer ona već ako se jednom provali, onda je neće, nemoj, kaj pusti. Aj nije strašno. A ti ćeš, hoćemo kao, ja ću, lezi ti šut, lezi. Jeble majku, to je pajdo luho bilo. Sve ono što si prošao, vi ćeš s njom za godinu dana što ona sve zna. Neš ni, kada ti je ko mati njena ne zna što ona drži u glavi. Jer znaš, one pričaju svašta. Šta ti kaj je svom? Ma pada kaj je na ovo, ko kruška zrela. Samo ovo kaj kažeš. I onda ona proba, ako upali dobro, ako ne upali mijenja. Ali uvijek će ti imat nešto, nije nešto. Pa otpune ti, odmah se naježiš. Ko veliš, gdje mi rodi, pa otpuj kurcu, sam mi rodi, eto da ima. Majko, šta je nešto me džebo onaj,
ti blijed gotovo, znaju one to sve.